San kini futsal nandeng imat menju sange man ka kenta ngiting ladap naduk kapor nyu biji duk prawi dah sedang pat sekini di ia lek kai futsal no teng teng sya nong stoin nandeng yong ba kadai ka jaka ka ba lapen stang isibun ki kepok ki bahe ngiru ngi lek mentang ni na jengai na pempenang yawan laingut ni layadon hi ki kepok mulu malatang bang imut banya lek tistan or ketu jaka nang bakan kam stang kan kam sting bat dan kam laidu na sibun di jingpang dula poi ketu jaka pedok sapen IP kamadan yele kai futsal ke belong kumno degi yok sio bagi ong makalong bi tenat na apa lak jan poi mah sendiat tok ani jengking bejang ni nalat yai setai nilat mendeng ini lat cha no pendeng ni la jan poi ni jika belum geli habi yai setai tharai hano oh hana oh kene medan iman baik kene swiak ya biak na serum madon gelenti parking rubo biang rubo biang madan rubo biang juti ru ki babiang tang bahabwai kan dan sibun best Ramadan ni gede kemedan futsal bersudap itnat ha buat nang ketemu depor ndrei jingi lekai pada lak bun ha por pleyok bersedang baik ini juga best ha dan hande hanondeng baik ini barang elek ngi nang elek siden mah krek kini le jan kot yang si kentah tinggur ngisum ya kepor si kentah San kini futsal nandeng imat menju sange man ka kenta ngiting ladap naduk kapor nyu biji duk prawi dah sedang pat sekini baiklah aput baik dah lakut kapor kini sedang prawi lakut entah kenda biji besetenat ha bebas emna deh agak pengat agak kepok sudah sedang tir nang manyu kencup ngumala ka wandor parking mobiang kadang-kadang